Nivatonyeka atandithya mathooasya mali yo utee wa lelu kiwanzani cha Tala Township makalasimika kuungamya viasala syoo kumanwa na Mbua mbingi yienndeeye ukusiiwa na kutambaikya uthukumi wa atandithya ma viasala nini malasimikaa kutandika mali yo utee wa nzia kwithiwa vala vaseuviw'e atandithya vausuite kumana na utalo munene wa atandithya kila mendekethya ni muvea wa utandithya na wiana wa masoko kauntini ya Masaku useuviw'e lelu wa muthanga ula siliteva matandithya sya viasala syoo na kuweka umaete wa syoo oyila mewechakana imaiva koti livoti yake Eboni Mutesya. Atandithya mwana yienndeeye meteta kiukulika kiwanzani cho kila makuna wia utandithya vala mutonya utandithya vausuite na no mekwatilila sya kukuna maundu ma viasala na yule lula wisilete katikati wa kiwanza kini wanangitu ni Mbua yienndeeye na kuwa na kulika kiu kingi wana kuetendaka kuvingisa maundu ma utandithya wo twitha vasokoni wa Tala na lelu amaitu ni manangiwe ni Mbua na atandithya mena thina munene pio wa kuthukuma nundu wana vala maiyai ngwa vala maiyai sindu sya utea pausienda kanthi mapena thina na ni vandu megwetie kuthukumia kuni tukuja serikali ya county mwa etheve undu thika kondu wa varavalo ituvetangio matope na etu seuvisia nzia ni tumesuva mamoke matutethesi umeweta kana umakunite vanene na kuveta kana kulunja thoi matena vandu matonya kwisila kwithiwa nzela ivaye mbanangi kuna ina ndaka mbingi na mavinda maingi ila Mbua kuwa malasimikaa kuungamya maviasala mo na kwikala mavinda maingi kana muthenya muima matena andu mamathoea na kutalanya wasyo munene na ngune ya biashara akwa ba soko tina ba school township lelu syoo tuke yothe na muno ateka andu asimokite bakatutemea babandu okananga mbeza baizobye kiwanza bana kiwanza isilanga na tuthikalanga kanzu yuka yenda mbesa na ndu wiba wikuiwa sindu syaku oikuiwa sindu syaku itachauke lota andu bukazo mona ndelika isi akazo mazia mbeyo tukia kazi mazuka vana uzokia mbuti kana kamekuya mbuti ukamenenga aje kieke lazo kuyane kwa kuendaka ikanda byile kwa tiara kila tulea tuikepwe mbesa mambo kama tuzobizile lwa kuma first mart kubiko basoko ona nitwaze 800 meters kawila ka 30 minutes tinga zikatema na itwiki ya mala mololi onetha no 10 na nu naona biashara yienndeeye no maitwitie mbesa ole iwanza ine siene tu yote atandu ibana ngo 30 50 wethe vyetu maisha maendeleza lingi 30 vbt kosi muvangilio otwaeso mathatie twasiti ata akuongela yona kotuneso thukuma no na ndakende ingivete pa ona maisa obya mayeta grade ka barabara ka okazo kwithia andu meteyo bandu wizo ora kazo mazie na thina wa kwizila pa ala wazi alozi aite muiyo to wine so da were ndakaila yibo yuko uwa bina ndai lo tuzi aizia ngaliko la bande wa andu amakanzu maba Tala ukeza kwithia ni twetho atwite yo kundu kwikaba kila mekwiya muno ni koti ula maumasya utonya utumika na kumatethesya kwikia muthanga kana kwikia mavia matonya usia ndaka na kiwu o kila ni kisio kinina kimatethesya vanene kwithiwa vatena vandu vangi matonya kwalanya sindu syoo ometelete kumanthiwa kiwanza ni serikali ya kaunti ya Masaku nundu andu amasoko imeiva koti kila muthenya wa keli na muthenya wa katano andu ma kaunti imeuka makakolanya mbesa kuno twakulya ni tweyanga vana witu na kikundi chake moke matutethesya andu masokoni nikana ithia no vandu veselika na atandithya maina thina munene kou mheshimiwa witu ndiwe mboya zitu na mwitu tethesya na ngai ya mwathima customer mayoma na meza kwa zindu na mugo no mundu ebeta ndaka etu bakanzu bangeli ukaba yo andu azuma kanzu matwedetie mbeza we andu na thukuma me ukulia na thukuma ta menda mbeza cha lazima tutenga na akashi na nundu ona sainge moka makazi matume ka ateto tutume ogeza kwithia ibiasala baya ziogie thepio ba ibiasala yetho yienndeeye ba no winge wa andu wa bathi atungulunye ni Eboni Mutesya.